Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari mainan Avenger nih. Wadidaw wadidaw, anginnya kencang sekali. Wah wah wah, wadidaw wadidaw wadidaw. Ini ada apa nih teman-teman nih? Wih, coba kita lihat. Wih, lihat teman-teman, ini ada si Peno. Wih, mantul. Kita taruh di sini saja ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wih, lihat teman-teman. Wah, ini apa ya? Ini sepertinya punya Kapten Amerika. Oke, kita kumpulkan saja dia di sini. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Ini apa ya? Wih, wih, wih. Wah, ini Thor teman-teman. Wow, mantul. Ada Thor. Wih, gagah sekali. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wih, wih, wih. Ini apa ya? Wow. Ini ada si Batman. Wih, mantul. Batman. Wih, 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 wih. Wow, itu ada Batman, ada Kapten Amerika, ada Thor. Kita cari lagi ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wah, wah, wah. Lihat. Wow. Ini ada Hulk. Wih, mantul. Wadidaw. Ini ada Kapten Amerika. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, lihat teman-teman. Wah, ini sepertinya ada Iron Man, ada Spiderman. Wow, komplit sekali. Kita kumpulkan di sini. Kita taruh di sana ya teman-teman ya. Wih, mantul. Wow, banyak sekali. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Wih, mantul. Wow. Wih, ini ada si Hulk. Wih, mantul. Kita kumpulkan saja. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, oke teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe ya.